mutigacokere andu aria twanahe tondu gugu ni kuri andu tuhete nginya biashara igiri makeninaga kahe mundu tururi haha na matumbe na mbia cia kwambiriria akanina ukahe mundu nyamu ya kuruga cabaci mbiro ya mutu maguta mutungi ifuri magate na magatiga no ni kuri andu mari o wira-ini ucio na wira ucio ndio macenjeirie muturire. Kuna mzee tulipea pikipiki hapa, Mungu amembariki, amenunua lori. Eko mudhuruji wako huko ule tulipeanga pikipiki na akanunua lori ama ameenda kazi. Huyo mzee alifanya kazi na pikipiki akairudisha hapa gayamuhete lori. Mimi najua watu wengi, si huyu mama huyu si amefanya na troli mpaka amefungua ka hoteli huyu okurumireria tu andu angiona ni moka kuoya troli na ni aramenya vio ndeguthi kuruta wira eguthi amendie matumbe na smoki mari thiko ithatu. Huyu amefanya na troli mpaka anaweza kuweka hoteli yake. Wengine kuna mama hapa sijui ni wapi aliuza chapati akauza sijui beru endagia cabaci beru igiri na ithu twamuhete imwe arendirie cabaci araja kwendia nguo riu ni araumira cabaci-ini arendia nguo. Fata no kwambiriria andu a Ngai no kaga gukua ngoro no kaga thithi na wira uria urutaga si hawa wasichana mampacha hawa aya iretu ni muririkana mayoka guku uria mahinyirikite ngimahe tururi o mundu na makira na tuthie tukarute wira. Riu matikoragwo na mathina maria mageragira ni mahotaga kwihumba ni mahotaga kuria kuriha nyumba kugia ihu nginya riu makwana no marehe kana tondu ni marona mena undu mareka atia mareka andu ta ya Ngai amarathimage. Mimi nashukuru Mungu pale nje ni nyonaga atumia matari makua ngoro ona ungithi hoja ukora tururi cia JCM ciyo ire hau tondu ucio ni wira, iyo ni kazi. No uhuthie wira wa matumbe no mundu wendagia matumbe handu hena andu aingi no akwira ucio ni wira. Are we together? No uhuthie wira wa cabaci no ungithia handu hena andu aingi no umenye wira ucio ni uri mbia no uruge mandathi. Kwa hivyo wale ambao wangependa kufanya biashara ya mandazi, wale wangependa kufanya biashara ya chapati, wale ambao wangependa kufanya biashara ya troli na mayai, na pia wale watu wangependa kuuza mtumba kwa groups Mama Ken, muikare thi na atongoria a atumia mwabe muhe atumia 20. Mr. Charles, kwa wazee na wewe ukae chini na wazee unipatie wazee 20. I know Zakari anajua hiyo kazi, mutapanga murore muthuri uria muhinyiririku piu uria nginya ni araga gya kuhe ciana murore muthuri ucio na watumia ine urore mutumia uria uhinyiririkite piu na no ahote kuruta wira. Kate the same, Karanja the same. O mundu ahe andu 20 rugama cikuke kuma umuthi ni wokunyitirira grupu ya young parents. Nigakwa kamaguta sadi tono kodu kwihariini. Ebu young parents wote wasimame, wanaume na wanawake. Kama we ni young parent, simama. Young parents. Unaona vile tuko na young parents wengi. Naona nitao maihuritie kanitha. Na andu aya matirari na office. Aya. Ato mukamuretu wa mwidu. Boni mutiri young parents inyui, my brothers. Young parents ni kuwa musiari mwithi. Musiari mwithi, either you are single or married, you are a young parent. Murato ile mutari na office. Nigoretwo ngira mwathani ahe mundu wikioneki-ini kia JCM gatagati na nikapata shiko.
na nikaambia hawa siku nionekaga no atongoria andu. Kwa hivyo kuanzia leo, young parents, yosio siku tukikaka tena nitafute atakaye simamilia akiwa mwanaume keje thio guku nigumenya young parent mudurume uria mariteithanagia na siku. Kwa hivyo kuanzia saa hii nawe siku umenye kana githomo gubanga kia young parents uikare na othi ku young parents ini tusomorere 20 aria mena thina piu either single or married utusomorere andu 20 Mr. Charles na nimukujitikiria mwina patron turute mbeca tuteithia andu aya mwaka uyu mambiririe kaundu the second quarter nayo tumikire mweri wena acio angi nao tumekire mweri wenana acio angi turikiririe nao December tutigirire ni twa empower o semester ni twa